Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasyukuru maraja nasaba pamase nani akamase kue topa apa ginrenga nang kaki kembali melanjutkan pengajian kita dan pembahasan yang paling tepat untuk pengajian ta'iyeh kalau mak bicara waktu ki adalah persiapan memasuki bulan Muharram. Jadi tahun baru Islam mencawi as-soha matu tanggal 7 itu insyaallah kalau tidak salah akan masuk 1 Muharram. Ya. Situnganna ia kotoma bicara amalia atau keistimewaan ia angkai terkandung di dalam ulam Muharram, termasuk anjuran Nabi itu puasa, puasa. Tapi perlu kijolo sampaikan makada denamo nayamananna nabiye dan rasul angkamana kaitanna si bawa ulam Muharram. Jadi hampir semua de minato makada yamanang de. Jadi mega peristiwa na alami nabinna pong Allah Ta'ala dan peristiwanya itu peristiwa besar dialami di bulan Muharram, utamanya oko 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Jadi angka istilah yang naruka apa yalai di istilah makokoy masawuro rampe maka da hari Asyura. Jadi situnganna peristiwa-peristiwa itu metanina kajajian okomopi nabi-nabi ba'dioloy. Angka memang peristiwa terjadi dan itu hampir semua. Denamona yang menenah nabi ma'alami. Nabi Adam itarima taubatna kupong Allah Ta'ala itu pas di 10 Muharram. Apa itu Nabi Adam ditepak kesalahan napi gau niat dempara pole suruga. Ci diba kesalahan na. Ia tengi mak deperi rubuahul dia tapi dia memakan itu. Nasabari ukui suruga itaro niat beng ni pasu tu kadarullah. Ci di kesalahan na. Ia di umat na nabita mega salata tapi me kita suruga. Jadi Nabi Adam yala dasar ubacai okko ilalanna kita sejarah
angka dua pendapat, angka makada patapuloi tahun. Ini istilah yang agak lama ini. Patapulo tahun ngetana Nabi Adam sujud milau toba lori puang Allah Ta'ala terhadap satu kesalahannya itu. Jadi sujud Nabi Adam milau toba lori puang Allah Ta'ala patapulo tahun ngetana. Nasaba iya ro kesalahan nasi dia na tarima puang Allah Ta'ala tobakna itu pas di bulan Muharram, itu di 10 Muharram. Jadi oke 10 Muharram. Jadi ya ko makadete makanja iya ro 10 Muharram ngeso makanja to ngesa. Tahu? Nasaba iya na ron-rona Nabi Adam bayangkan gi patapulo itu sujud milau toba lori puang Allah Ta'ala aga na baca aga bacana padoangan Nabi Adam nai tarima tobatnya Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi 40 tahun nah kenapa diterima. Kemudian ternyata Nabi Adam bawa namo Nabi Musa ipas salamato itu di 10 Muharram. Jadi makanya itu pandrite itu aso 10 Muharram aso asalamakam. Itu jadi ya komelo kipite aso nang kawat di ngagagay pamulai ina makan jalan dah aku 10 Muharram. Nasaba itu hari keselamatan. Nabi Isa, Nabi Yunus bin Maktah. Pasalamatoi, sama itu Nabi Yunus, angka meto salanna. Na dakwai ummakna, nama kayak kebicaraan na. Ya kong katau icara may na mega cincolanna, ummakna Nabi Yunus itu. Iya nang kay podagi tapang kabalina. Itu yan ang kay caramay tapang ka papemala na pokokna jago piyahan na Nabi Yunus. Yan na ro Nabi Yunus makere-kereng nasang meko je tu nakan napacala ko makito si pa mo. Makadake ganyan sa ipacalange ita ni maka de nacallo po ng Allah Ta'ala nasakke gani ita coba gare umat na Nabi Yunus ye napudangin Nabi Yunus nasakke gani pacalange maka datajan ni nasa aja ni tajak makokoan na matajan ni Nabi Yunus na di na pole pacalange kecili-cili asa wede to gana lupay ka po ng Allah Ta'ala napakasiri ka po ng Allah Ta'ala kaje umma betul lima kadani ke gani naron nasalay umma na dengan alasan maka deh napanuhi matu pacalange po ng Allah Ta'ala kung kakaokoy namuya na kan na to taro na made iya na ro kasalahan na nasaba de na yaki pulo ko pong Allah Ta'ala nasalay umma na ini pendre ko kapala acu nyo ko kapala na tay made ina iya toro kapala de na tapangala tapi de na lari matangatasi maninalipang yang kasanro na maso pa riolo pa na riolo tiasang sanro kasanro na masu makada ay ang kataw madosa lupok ko kepala ang kataw ang kasalahan na marajok ko makada pe ko ni cara misa ni makada magampang la yoki asan na yoki manang isan na asan na luran na kapalain na palayundi nigi masu asan na yati suro lupa ko tasi na patama ni na yoki mana ni asan na naigocang ina asan na Nabi Yunus menre maka iya ro nasa iya aja jolo ulangi pemang maka mage nasa natau kanja iye nasa ngale tau kanja denang kanirita tau kesalahan nya tau kanja salaundi ko tu patami pemang iba tama si di gocang sisan na masu ina asan na mo ha maka nasi nakoday jolo ulangi pemang aja nih kok gocang lagi tahu ipatama sini gocang inaasan na dena ni suro lupa
Apa makadaya na je salah. Lupa nino. Yan na ron isuro ko po ang Allah Ta'ala balewe. Ikan nun itu. Disuruh memai. Dia disuruh mandrai. Suruh mi memai. Makanya dia na to ibale. Layo mami ni patamo kuwatan na balewe. Dia nak kada po ang Allah Ta'ala. Andri Nabi Yunus. Dia makadami. Amai. Itu. Jadi dia tu nama. Dia nama pedi. Dan sama yamma mi. Napay tilok ko tasiya kami na malungi. Ang kamakada pito bale si todo-todo. Yan na to na nilaw to ba ko po ang Allah Ta'ala. Patapulo to so na patapuluan din na kilala na watan na bale. Aga na nasan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yan na ro. Di gaga po sa ngadita po. Idi mi po mapaching. Sitongat-tongan na iya solange lekoy. Napay mangaku. Ang kakagaw bawang yalekoy. Makanya dari situ sabay tarime toba na. Napendre ni baliw kuwirin na tasiye. Yan na ron ni pasalama. Yan na ron na doa na baca. Ang kanatutaw pandrita makada. Iya komelo ko lappa puli risinin na susah. Lappa puli reta patak kapakangi. Baka kong kataw makundro-kundro otak na. Mapahang. Surit baca yaitu. Jajitannya tu bawa mah kada susah deh. Istilahnya rumah kada nama bale. Ang katau pandita pahik mah kada. Pitum mamma ibararti 7 selimut. Toh. Susah. Inrang. Toh. Urusan cia selesai. Ang kagaga yurusun na cia jaji. Ia mau baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ia tuh. Napalapak ko pong Allah Ta'ala. Kaya waktu makanja ibaca di waktu-waktu mustajabah. Kaya pura masampaja subuh. Atau sesudah asan subuh. Atau sebelum masuk subuh. Palawangan na mangeribi isay. Tutudam. Atau mata jataja waktu sampajangi. Pura ni batawe. Na depa pura ni masampaja sunnah. Na depa nagasanay. Depa nakama tawe. Wadingin baca-baca ro. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini baca. Ya, jadi pakul ini meni bawang saya kita baca. Gitu. Ya ko tulle mitallu mitulle. Ya mi ko de tapala ina marat gitu. Ya ko tapala mo. Ya mo cicemih do. Tapi makanya ki pasya curang isi bawa apa hangang keadaan. Misalnya angka agaga turu na cia selesai. Angka tersangku agaga. Ingarangiro napay pangulo ko pong Allah Ta'ala. Napa ang kaki mancaji atah. Napay baca. La ilaha illa anta. Gaga pos sa nga din na idi nito po. Berharap ni ilisari ni Pak Dong ang ilalan na ro. Jadi ni baca bawah. Ilisari ni Pak Dong ako pura ni baca. La ilaha illa anta. Gaga pos sa nga din na idi po. Ipangulo ni ang kagagaw jama po. Majid na siya selesai. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aleku kasalahanku. Ya kama gara-gara dosa aku na siya selesai ya gagahe. Gara-gara mabela aku puluk ku di puangi. Gara-gara susah ku. Inarilaw. Jadi tabaca niya ro. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayi necia mangkali baca. Ya betul baca. Aja mau tagor aku pura bakar. Maga saja bayi neku nak kau. Aja mau jadi ketika ada kesusahan, jadi ya gagai kongka masalah yoloi dibaca ya. Iya. Donna tu nabi, don nabi ya. Dan terbukti maka dia nak baca, nai palepak boleh susah. Iya. Pada miro na Nabi Adam yan ang kataw mega kasalahan na biasa ro. Mega watun na malolo, mega kasalahan bahkan makukway. Yan na ro. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna puang ang kakakye gaw bawang solange lekwe. Makakakye makibua dosa. Anfusana usolanya aleku go dosa aleku mapi kesalahan. Wa illam taghfir lana ya kotanya tidi pemak dampangi kak.
Jadi kaya ngaku ini. Watarhamna. Ya kodene di masih kak puang. Itu coba gare. Jadi yang ngaku jo alewe. Ya nariyasa toba. Apa iris kesalahannya napi pangolo. Ya kumakan bami astagfirullah astagfirullah. Dia na toba sananya itu. Istighfar mi. Jadi ya sange toba ingerangi jo kesalahan tak napi pangolo. Apa ni sepuang Allah Ta'ala melo mi ko mangaku ki. Dia gaga dosa tadi ni sangi puang Allah Ta'ala. Na semanang. Na cuma melo mi puang Allah Ta'ala ko yang aku kesalahan tak pada kong kana si ko ledi sama kadali na repai ka jendela. Melo mi ko mangaku kada ya makasolan. Itu. Jadi makiro. Na sepuang Allah Ta'ala kada ya ji ataku macigau. Na tapi natajang ni mengaku, ya natiasangnya taubat, taba ya tubuh taubatan, rewa, nawanawai bikin roh kita salah, ngerani, sini nak salah hatta, nih ngeram nemo, ya agak tahu malupai dosa, nisat, ya naro ngeram, napai pangolo ko Allah Taala, totoba hasana. Kemudian, engkau Nabi Ibrahim, laitunu Salamat tu oko 10 na Muharram. 40 tu aso na 40 wanina itu nu tu. Tapi dega marika galena namo ulu na silam pade toganan reapi. Pak Puang Allah Ta'ala suruh api na macakke. Gitu. Na iya sipak na pi matunu mi ya kode na tunu tat den sipak na paja ni. Na makadami Puang Allah Ta'ala na podang api kulna ya na rukuni bardan. Api acakke ko. Wasalaman cekek mapas salamae apa kene dena taripu Allah Ta'ala wasalaman mati Nabi Ibrahim mati macekei itu apa ya kong kata utama gulukase mapan lain tama gulukase mati to pak mati meki jadi nak kada pong Allah Ta'ala kulna ya narukuni bardan wasalaman cekek mapas salamae loko Nabi Ibrahim tapi aga na baca Nabi Ibrahim na yape waktu na yape aga na baca hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapala iro talu ni pak dongang. Itu na tu hasbiyallah ya na tunang ka mapak guru ngi makadaya ko me ko mamoto me ko mangoto baca jero. Ya ko buah ko dia mau pedi. Itu ya naro na baca Nabi Adam ada sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya dem pertama ko piro na baca hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka dai pong Allah Ta'ala we atakku iya pe na renungan makadani pong Allah Ta'ala na podangnya pi cakek ko cakek mapasalamat lo Ibrahim. Ya jio putih dia tu mendari baca kulna ya nurukuni bardatan iya tu. Iya mitu na podangi pong Allah Ta'ala apie. Aga na baca Nabi Ibrahim na ipodang apie supaya baca kei. Ya tu. Hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya. Ya roh. Ya pelak ni di. Iya. Tapala ya roh. Baca-baca ko mereka makin rek kaluku. Aja mau tatung ke buang yeleta. Ko meki makin rek ta baca roh. Takut buah kamaman ihana. Jadi magi kiri baca iya pak dan nuangangi alewe lokopong Allah Ta'ala. Ipasan reme man isarah kami man ya lewe lokopongin apa tu jokah. Isarah kami meniji makin reka maka tu ubuh pun iya na tu na iya ko iya na tibaca maka to pandita ya kita terima domo ya ko buah ko mutapa mapeca iya tu tanay mo mrita pa na di mapadi makira jadi iya ro na pak guru ngata ina ro na baca Nabi Ibrahim ro na nok ina okuy hailalan na pi patapulo so na patapulo anina de na marigaga. Apa ya itu salahnya Nabi Ibrahim makbal ini matoy. Tapi batena makbal sanre lokumi de cengi tongange. Apa riolo pana riolo jama-jamannya tu tele masoro-sorong.
Riolo pana riolo, lo masoro-soro, ya na pura paneng, pura mapaneng, padi di kupura ni mendri na si barue, si pulu ni tawe, lo ni masoro-soro, mak gerebembe, yo lima na isa na kampung lo masoro-soro, ya na tu sungai Nil nonroy, nonroy masoro, ya matoto na baca, pada na baca sanroy makoko wa agasan na, wa alo takwala pasoro, padahal Yamato na soro, Yamato na ala. Yamato tu, napak basara ni ina okumatiro ka pa maguru sanroy biasa ro. Maka na iya nabaca na sorong Yamato tu na sorong na Nabi Ibrahim na yoli, dia na melolo apa nesa nasa nganu masalah je na jamat ekoro. Jadi alasan na maka dai dia nak kada masemang maka dami majau sanding. Itu jadi nak kada masemang maka dami kui di rumah kada we masalah salah papena dinga padahal dia na malasa magai pe maka ada masalah papena dinga maka ada majaji papena diku kalau itu tahu we gitu jadi pada kong ka tahu misalnya maka da iya tahu we anu haram ija na pandre ngangi ko tolo korobolana ko na undangi tapo na bani maka da we makalila aja sa di papena diku dia ulah marigaga dia na talaw jadi makira mako mati itu Nabi Ibrahim layoli aga nasam oi masalah salah penak dinga de to nah kada malasa ka maka dami salah penak dinga de na nalolena lo mana tahu iya naro natako ang kamatoha patugas ukur ilalang kerajaannya na iya naro namanya linap betuangan na cece iro na tama mitay onro na te korona runtu sinin na patungnya na sumpay tahu koro raja iya naro nalengi wase-wase de to na hancur kangi demi kana pasuku ang kanalak ga ingat na kanalak ga do cilin na kana kacijo matana de to na kada narapa de demi kana pasuku ang kanalak ga do cilin na si wali ang kato ingat na minate ba ang kato matana mina kacijo ang kato makamiro tapi ang kaci di de narigagay iya kami na makai raja nalay wase-wase be nagatung yokoro Nabi Ibrahim isan na rewa raja taselang magya nasa puangin nang dia nagasuku ang kalaga ingat nang kalaga rewa ni ro dapat 10 nih maka dani gatau kira-kira maka solang maka dai ai Ibrahim ya tu bamonro dia tu gagalian na na ita di pasipulu pajaga na kadang kami mangijik bitaw na lalo de misa kada kinrin laho nakan nalalang po pasipulu maka de na deje kada de tikang nasa deje naman sama kada le na moga maka de raja iya tu kora ibon di pikara-kara yang pati belum tikang lai tikang Nabi Ibrahim ni tanai maka da ni gasolangi maka de Nabi Ibrahim na pau tanay bigare iro tanay biro nasang apa wang kalinga je makanang kagare ci biro makai raja de na marigaga na alena to makatani biro wase-wasewe alena tanay bigare ya kamaro maraja solangi makanay raja tau belit-belit kay mana kapatong disuruh tanay dani sama bicara ya narunakan berahi mapi mo sumpay ko din sama bicara namacay nasa ide tunoy yan na tunay pasipulong nga ngaju, ci di kampo tau pasipulong ngaju. Bayangkan ko si di sidrap, bawa ajuan na suangat, tas si di tau, si di kampo, si di sidrap, si di kaupaten, panola pangange. Ayan na ron niya, demetona na korilalat, lay patuomi api, napayaleng ngonron Nabi Ibrahim, naya dempara tama, papada tuto ito jange. Apa dia kata mulai maknap pinataro pelah, layak to jangan mi. Yan naruwat tunay patuda Nabi Ibrahim melo ituno ses sa pamaleka nasa we nabi na po ang Allah Ta'ala melo ituno maleka na nasa loni ko Nabi Ibrahim musa mo kaya ito alim melo ituno maka Nabi Ibrahim misasa nang kanaropi malua-lua naiyak na ipatuga ngapi maka di maleka di na korok kata na pakutan ako maka di magay nasa ilaw tulog ko maka Nabi Ibrahim kinro namin lo tulo maka naiya na malaika na suruh pong Allah Ta'ala yalik kuasa matoro iyang ingi si babosi ya kuya maka na bosi ko na bosi ya kuya maka na pole ko nging pole ngingi maka Nabi Ibrahim jaga may bantu nga
nasang ilaw do mokoh law papole angin sibat wae bosie pat de ropi maka de Nabi Ibrahim kenro do mangilaw nasa ko po Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim ya ko kumi po Allah Ta'ala aja nanay ko suro namo ya ni sabatoi de na pakai malaikat jadi nah kan itanya malaikat itu malaikat eko perantara sia tu ia langsung mangilaw ko puku ya na tu na de na pakai perantara nah sabab makadan hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu dia naruh langsung jadi na tu pak dongat dia na pakai perantara. Jadi tapala ice deiro itu. Jadi itu kan doa. Tapi dari itu je tu makanjak kado-kado ko mani masuk ya lupa itu ni kadaga pasirona. Itu. Jadi itu doanya itu. Nabi ya. Aja nama bela lada sebab minta te 10 rosanya. Tete sia kisah. Tete itu 10 sera. Oh iya, dia tahu apa? Maku ya. Iya ulam Muharram Siasoki ya. Siasoki mapuasa ukilalanna ulam Muharram itu setara dengan 30 hari puasa. Itu hadis. Maka Nabi taman som siapa yang berpuasa biyaumil Muharram pada hari Muharram itu setara dengan 30 hari puasa. Jadi kota lupulo sona ulam Muharram berarti siaga telur ratu. Iya. Jadi ya kota puasa tapi dia tolak kada ini mani cuma angka makanja ya puasa ya ko 10 na Muharram. Hari Asyura asanna. Si tau dosa na susu dosa laba tahun 1 tahun yang lalu. Jadi ya tahun laba si tau dosa kore jamairo na susu. Itu dosa-dosa kecil. Gunanya tu puasa 10 na Muharram. Cuma nasuro mi nabita untuk membedakan. Tapi sebelumnya, ia tuh puasa Muharram, Pak Bu. Ini penting saya sampaikan. Sebab mega tahu dia na paham. Ia tuh puasa Muharram, ia nanti biasa puasa wajib. Untuk umat na nabita. Jadi wajib tuh biasa umat na nabita, umat itu mapuasangi ulam Muharram. Itu wajib, bukan sunnah. Noma ni parentana puasa Ramalange, napa berubah kedudukannya menjadi sunnah muakkad. Jadi sebelumnya itu wajib. Kemudian Nabi tak itu okomopi Makkah, mapuasa memang ni 10 na Muharram. Sisana letek lau Madinah, naruntu Yahudi. Naruntu Yahudi mapuasa makutani nabita. Oko Yahudi maka dak magi mapuasa ni. Iko 10 na Muharram apa mapuasa memang ni nabita. Oko Makkah napalete lo Madinah. Naruntu penduduk na Madinah Yahudi mapuasa. Maka nabita mapuasa ni ko 10 Muharram nasab. Iya royala syukurukan nasaba Nabi Musa ipalapak poloko kajaran Firaun. Ilalung inasa Nabi Musa ni pasalama pong Allah Ta'ala. Ia 10 na Muharram jadi ya puasanya. Maka dari Nabi ia lebih berhak puasanya itu daripada iko. Tapi maka dari Nabi untuk membedakan supaya dia tu pada yero apa puasa tu nasangi matu kecil-kecil. Biasa kata mako tu kung kana zaman to nasa kecil-kecil isalange may tao inabita ko yangga isalange makacio ko no maka nabita apuasa toy iko aserana. 9 di dalam satu riwayat disebut 10 dan 11. Makanya male kesimpulan papikye maka dah yang penting dia pada iya ko 10 nama puasa dia puasanya serana puasanya 10 na siba 10 na sindi. Iya ko depe mono ko 10 na sindi puasa 10 na siba serana. Yang penting dia pada
Apa iya Yahudi 10 nang ibawang. Ay ko mani. Meko palupay laya se na sera 10. Kato makada de. Apa sama nangir talungaso. Asera 10 sidi. Nah, talun rupa pendapat. Ini magala-gala mapuasa tak puasa ni sulam. Mapamulay ci dilatul 30 na Muharram. Kutulay. Ya ko de tulay. 10 na sidi to nalato 10 na awal itu. Tapi angka biasa. Bo Nagurutta Ki Haji Maimun Subair itu catatannya. Saya dapat penjelasan. Usapa-usapa ya ro kita kada kinri biasa lolongan. Itu saya pernah beli buku. Itu di situ ada penjelasannya. Sapa-usapa ro nak meloko jo kada uruntu. Kinro ni ro tacili, bicu menipi. Maka danigi-nigi mapuasangi capak na ulas Sulhijjah na puasa tui pamulan na ulam Muharram. Jadi ya matu kan ngesohak na tama Muharram. Ya puasangi aso satuna, ya puasa tui aso ahakna. Siapa yang puasa pada akhir bulan Sulhijjah dan awal bulan Muharram itu pada kumua puasa 50 tahun ngetana. Saya dapat itu penjelasan itu. Jadi dua ngesok, tapi itu setara dengan puasa 50 tahun. Usapa rumah kadaka meka mite kada hadis dia runtuh. Tapi saya pernah dapat itu. Biasa lo lingkari memang itu. Biasa makoro dena pada guru teu garut kali si dendreng. Kita nana pala manang gitu. Iya, naisa kada halamas seko nomor seko yopo di tala bawang. Guru pernah juga saya dapat itu ada kiai di Jawa itu memang dia hafal. Dia na patamil lah mari kita na ko dia hafal. Ya na dia na hafal ibo na isaliwa minataro. Ya to na hafal na pay monri la mari. Yopo di sini na monri la mari dia kan dibaca. Jadi saya pernah dapat, makanya itu saya ketika Gurutta ya kong katau makutana tak pernah podang makada katubo okorola maria tingkat seko nomor seko di buku kesekian ya rumuala buka halaman seko ya tu makutanang yang kayak tu coba kere padisangan na Gurutta inuli nama pala iya ro na siya kan kita na Gurutta makadaka ang kami mato pamasero biasa ro tanay 2-3 rukiya itu pandrita Jawa biasa utane Pak itu biasa Jawa na sabak kuat baca kitab apa 2-3 tau pandrita utanay makadaka ang kaga amalan narikotomelo mak baca kita kopuray baca denial lupa isa itu 2-3 puro tanay 2-3 to poda nga makadangkah tapi dia memang Pak Guru nih irotan dia mengatakan ada. Jadi dia katakan itu ada amalan memang ketika kita mau membaca kitab itu supaya kita tidak lupa isinya. Ternyata kecerdasan bawang. Pak Eko kecerdasan pasti terbatas mato. Tapi nisem maka doki monro. Iya. Jadi saya pernah tanya, dia memang Pak Guru. Karena ada kiai dari Madura dulu itu saya dapat oleh Madura. Wah, maka dah ya asik pindah komputer. Pak Kopas Seleng pernah ikut Batsul Masail, nah apalah itu. Jadi memang itu ulama-ulama dulu memiliki dan saya yakin Gurutta Ki Haji Abdul Muhyin Yusuf kali si Dendre memiliki. Napa? Jadi apa nisem beberapa orang yang saya tanya itu makanya Gurutta kita naik kita pernah jelo kami ke dalam mari seko langga seko kita nomor seko ya lama seko nisem jadi ya ini dega napa ikak kangulu yo pui makoko Google mani itu yang kata makutan atau pernah buka Google itu iya Gurutta tidak memang kitab ada dasarnya jadi itu ulama-ulama kita dulu begitu kemudian ya kode itu lerona kangero angka masalah biasa yan ang kamakutanang maka da asoagia ginomporangi ulam Muharram to asoagi nomporangi ulam Muharram de na melop mapamula jama-jamang ko nasangin na kasataw
Istilahnya tahu pangkep kajar tahu maros tahu maka dan nakasa tahu. Amo je kapangi diugi ukumi makoto di. Maka dan nakasa tahu. Agi nomporang imo harap pokoknya de nolai mapak boti de nolai pokoknya iya nomporang imo harap aso agi dan itu berlaku selama 1 tahun. May galanda pa kato ang katoto kaku ya seret naso usuro loma jaman asa wede je utama kana magi nasang asona dan naka posiku daku jabat-jabat tay makato kada aku lasananya jadi ya kona pakai mana nih ya de nanolay bilangnya de to nanolay misalnya kada campur rabai de to nanolay nakasataunge asona dan naka posina de to nolay aso matengan nabo na de to nolay na de kagada jama manrasan itu jadi makuje saya harus kasih tahu iro ulama biasa don rupa pikina ang kaya sa piki dakwah ang kataya sa pikul ahkam iya piki dakwah mega na tamay akalam mega na modele na tamay akalam magay iya ko muharangi nompor isi di muharang de nakada aso nomporang na iya na mompo muharang aja gagalo-galungi iya ko wat dingi aja musalay bola magay pa iya ko nomporang imo harap melo ipasipulungi supaya wadi na cara may de nanalaw galungi kamakiro itu pintarnya itu 10 Muharram ya aja gama jama pa iya ko de na jama wadi mapuasay nasa deto to mareso yo iya ko lawi makdakala Muhammad de nulay mapuasay jadi ulama itu dulu merancang itu. Yan na to ampay, makay ka pemalin na to. Yan man mo to. Nakada pemalin no galunge. Ito. Iya ko nomporang isi di Muharram. Asagar ma to. Aja mo ano jolo ko. Magay, nasaba begitu caranya. Tapi larangannya itu larangan dakwah. Pikir dakwah namanya. Bukan pikul ahkam. Bukan hukum. Itu metodologi istilahnya. Metode mina pakai. Iya. Ika to panditay makomi ro biasa culena ro. Supaya deka menyamai pasipulu teko makiro. Maka hukum na iro makada sogi ginomporang ulam Muharram. Dena jama. Kalau saya jangan pakai itu. Itu tidak berlaku. Pura diusap papa selama sepanjang sepengetahuan saya yang sedikit. Jadi pakai runtuk. Saya tanya ke beberapa ulama tidak ada. Iya. Kecuali angka matu misangi wallahu alam. Jadi wakada dega bahayana maka dama sepanjang sepengetahuan saya selama saya mempelajari tentang kaidah-kaidah di sini ilmu hikmah itu belum saya dapat. Depo runtu imah kadaga nunero asona nomporangi Muharram. Asogi agi nomporangi Muharram denolai. Semuanya itu tidak ada. Ya. Kecuali kayak yaitu maka de capu araba, memang ada. Jadi memang saya kemarin sempat membaca dan menemukan salah satu riwayat walaupun diperdebatkan maka jangan memulai sesuatu di Rabu terakhir. Tapi siapa yang melakukan sesuatu pada hari Rabu mengawali di hari Rabu selain tadi Rabu terakhir maka itu akan sempurna. Betungan naga. Ia komelo ki pelatakan batu pertama makanya aku raba itu. Tapi aja tali capu araba. Itu. Rabu terakhir di bulan Safar. Jangan. Jadi komeki pamulai karena Nabi Rasulullah itu hadis itu. Saya dapat kemarin itu di ensiklopedia di Nabi. Saya baca-baca itu, temukan itu. Maka ada siapa yang memulai sesuatu di hari Rabu, maka itu akan sempurna. Istilahnya ko sorabai pamulai agak-agak ko mapamulai jama-jama ko, selesai ya tumatu. Dena tersenda maka da monro pure pamulai tapap dena nakedo itu iya jadi itu kuncinya awali sesuatu itu di hari Rabu nak bangun bola ki pamulai soraba iya kong kagagal pamulai soraba jadi itu bagusnya tapi aja nale Rabu di bulan terakhir di bulan Safar nah sabak magai di situ waktu Allah turunkan bala nah kuamiro
Yo pidi isang capur araba sinin na araba pacapurangnya nak kena mana. Padahal cicam mesti tahu. Nah itu jadi masalah. Nah, kemungkinan juga sebenarnya, tapi saya tidak mengatakan begitu. Kemungkinan juga ia minomporangnya so aga nomporangi mo harap pamulang, ia mirona tema pamula. Na sabak maga isuro itekoro mapuasa. Ini kan di situ. Na sabak na puasa ni capak na ulah Sulhijjah, na puasa tu pamulan na ulah Muharram. Jadi makan aja nama pamula jama-jama ngoko to pak tahu mapuasa mereka. Pada itu ku makan ulah cipi, macipi memang apa pun na pakai di nama damalang. Itu dia pernah sampai makan reso. Messi main jamaah haji. Enggak makiro. Jadi dia tu nak kena ulah cipi, nak kena aja mau pak botik, makai wadi bang pak botik kok bisa, tapi dia nasi lagi solorang. Pak macipi du ye. Makiro pun dipakai mak damalang. Dia patut sampak masa pam duit. Nang kasih jamaah haji mejoka. Engkau makiro, meti pakai makan robah. Peko ni. Jadi akan dia aja na jo, pak botik kok tu macipi, nasanya ulah cipi. Padahal ia tu ulangnya nonroi nabi taboti. Makom itu. Jadi ia tu tahu tahu dulu macam na pura na rekeng maka dah ya koki masih saya tahu ya. Maka namo je tidi mako to. Walaupun nanti di ilmu hikmah itu ada beberapa. Bahwa siapa yang tidak ya ko masih saya pak papedale na pongokwe si tahu tugang ko masih saya dapat pedale. Makanya ini saya kasih amalannya. Mencari ni mati. Ia tu 10 na Muharram, 2 surangan ni. Mapanre si bama puasa masih dekah. Aku tu mapanre ka masih dekah itu. Iya na tu ampai mak bubur tahu eh. Mak peca ke sana. Itu rubah. Iya na tu. Itu dasarnya. Nah sabangka hadis na nabita. Maka dana nigi mapandre oko asapulona Muharram. Sinrawe-rawe betongan na pada na reko na pandre sinin na umakku mapamula pamulangin latu capan. Siaga umak na nabita mapamula tamay salah pamula latu mati pacapurang ni mati. Ya roh. Iya na tu ampai isuro tay mapeca. Pak ya peca ide na siaga modalana. Makitu, iya. Isuruh mana teh masih dekat. Ya ku isuruh mapan rena sabay modal apa teh ya ko pecakan. Ya nang kakaduku cidi gola calak 2 batu. Napa ya leng. Ya nampai pitun rupa betongan ni ko mani ba mapasi pulu-pulu ngagay yung tari ko to. Tari ni lokalolo na tari na iko mani bawa. Gitu. Nalato ni sana-sana nga pitu matuju-tuju. Pecak mapeca-pecak apa ni roh. Gitu. Nala ni sana-sana nga. Padahal sitongan na aja je tapi cak ini tau sogi apandre apa isuro mi teh masih dekat dia mi suruh mapeca tahu kasih mi maraji ko mapandre sukui makana mapeca mega topa tau sau sogi macu topa mapeca maka tahu aku itu ini tau sogi aja na tapeca apandre sukuni lo topa sapa lo kalolo ewe aja nak kada sekat kacang hijau loka agak gitu napa na tarili nga cening kacang hijau itu nalamana ngero magay nalasanuang mi sisama sanuang tapaul anu betongan na agaga ijama lailisari minasa untuk mancejipak dongeng ini udah sa tapaul miki pahangi iya ri jama-jamae ili ipasandre imaka manca jipak dongeng. Kami ke makoro. Mo tu bola na ugi makoto bola 55. Magi na 55 waktu sampajang. Nama gitu. Den kadang-kadang Bali tu. Ya kode na 10 talu 10 sidi. Itu ganjil. Ya tu timpa laja mas segitiga. Na patalu tingkah tu Islam, iman dan ihsan. Engkau tu mana na? Makanya namanya tu bola nama tapaul to. Ajung pak kena Bali ni. Ipa ganjil ni. Apa na puji po Allah Taala nu ganjil ni. Biji munri salama bolamu.
Yan na tunak kada yan ang kataw makibuha bola. Nagan na bali tim agar na sana tunak ba na si ba den na palasate ko tu. Yan na tunak ba nasa ba na cecep po Allah Taala nasak de na cecep na puji mi po Allah Taala nu ganjil Apa ero po Allah Taala ganjil. Ye kung kagage to ampai manreki ipaganjil tomino nga kataluy takmo. Itu ganjil semua karena itu sunnah Nabi. Napacyo mana nga kubolaya tu anak ade na 10 talu tu nakba na agan na sana iya manang aja kempagan na bali tujuan nginasam itu iya paganjil naro nala karena Allah menyukai yang ganjil hak desa mana moje tu napake makomi robate na maknai iya na tu namega na pasala te bid'ah diga dalelena dia mo pahagila kunro. Jadi sampai angka itu makna-makna yang dianukan itu pelajaran besar. Iya. Ya maka tuh Pak terus terang saya pakai itu yang angka 7 saya pakai. Karena itu bukan angka sembarang. Saya sudah teliti beberapa penjelasan agama saya yakin itu bahwa di angka 7 itu memang. Iya. Jadi dia na sembara, Allah Ta'ala lagi nah. Tawaf kenapa 7 putaran, sa'i kenapa 7 putaran, langit 7 lapis, 7 susun, tanah 7 lapis. Kenapa semua dia pakai angka 7? Anggota sujud itu ada 7, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Suratul Fatihah itu 7 ayat yang berulang. Itu kenapa? Itu ada maknanya Pak, tidak sembarang. 7 hari kelahiran, 14 hari, 21 hari, itu 7 semua, 7 bulan kandungan. 7 tahun itu ada semua. Dia nak sembarang itu. Makanya itu tomatot tadi dulu maka ada mat 77. Angka maknanya itu tapaul namanya. Demi na wadito makada iya kodena pi itu dena salama. Wah, salah. Nah, tapahangnya ya kan kuliah ini saparnya supaya ada menjadi doa. Banyak saya dapat di beberapa ilmu hikmah dan itu dipakai dari dulu. Apa saya temukan itu angka 2 telu tahun Roy Makutana atau Pandrita itu kelas ulama yang pernah mendalami ilmu itu dan ternyata betul. Itu tomotoy lo dia pakai meter, enggak pernah pakai meteran. Mau bangun rumah itu enggak pernah pakai meteran. Yang dia pakai itu dirinya. Dan memang ada ilmunya. Apalagi kalau orang Jawa itu enggak pakai betul itu. Maki bu jendela, maki bu pintu. Dia pakai meter, alena minukur. Saya dapat ilmu itu. Maka alena minukur. Ada beberapa itu di Kalimantan itu masih pakai sampai hari ini. Maka alena minukur. Tapi ya kung kapangan apa yang lagi sa jendela ini sam. Ya kung matinroy pesat din. Itu karena maka deh okko mati matan na nataro jendela na. Itu ada dia ukur itu. Ilmunya memang itu. Itu masuk di ilmu hikmah begitu. Pada itu Pak, dia sakit kada si jama to, masih kak gigi, oko pintu na WC kan biasa. Ke WC kok pintu na WC masih kak gigi, itu ndak boleh itu. Bukan larangan dalam Islam, maka dia nawat di makara haram deh. Ya nangka tahu masih kak gigi, oko pintu na WC, patak lupangnya itu. Ya kong kagak nak guru dia nu lemon ro. Itu larangan itu. Gitu. Biasa kata tahu makaro. Padahal itu tahu mak jene kilala WC wading makaromi. Mak jene ki wading makaromi. Sebenarnya itu tidak masalah. Yang masalah itu kan mak bismillah ki. Iya miru mak bismillah kan dia wading aku WC. Ya tu mak jene kan dia nanti masalah. Iya miru mak bismillah ki ko mak jene. Makanya maka dia wading makruh hukumnya. Tidak boleh kita lafazkan. Tapi dalam ilmu hikmah tanya iya loh. Ya nangka tahu mak jene kilala WC ia tu tahu mewariskan kemunafikan. Magampan na sifat munafik. Itu nunya. Jadi terhindari cek de iya rumah jenne kilala WC itu masuk di ilmu hikmah Pak, bukan ilmu fikih. Itu agama angka tasawuf, angka hikmah, angka hadis, angka tafsir, angka fikih. Jadi aja tapi lepu-lepu pada kok ilmu itu angka kesehatan, angka arsitektur, angka apa iya tuh kok agak seni, angka seni, iya tuh kok seni, 2 warna bisa menjadi 10. Apa sih garu-garu? Itu kira. Nah, itu juga dalam agama begitu.
Saya kira ia na upang ulungangi pamagi-magi na pamarakai po Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.